obožavati muziku. Od sada na našem kanalu postoji lista posvećena muzici, a pre svega MIDI klavijaturama i njihove upotrebe. u studiju, na sceni, od instalacije do upotrebe, sve na jednom mestu. Na obrazovnom kanalu Slađan Petrović Đusa. Zaprati i lajkuj. Poštovani drugari, zdravo! Kao što vidite, imamo novinu na mom obrazovnom kanalu, a pošto je letnji raspust, od danas ja pravim playlistu koja je posvećena MIDI klavijaturama, njihovoj upotrebi, instalaciji, pripremi za korišćenje različitih aplikacija i pluginova koji se koriste za njihovo sviranje, tako da se nadam da za vreme letnjeg raspusta će vam biti zanimljivo ako pratite moj obrazovni kanal. Znate, moj obrazovni kanal nosi naziv Obrazovni kanal Slađan Petrović Đusa i bit će novina posvećena muzici, naročito MIDI klavijaturama. Šta znači MIDI klavijature? MIDI klavijature znači Music Instrument Digital Interface, odnosno povezivanje MIDI klavijature sa PC računarom, korišćenje PC računara za mnoge pluginove, aplikacije, kao i za studijska snimanja, gde ću vam ja pokazivati način kako ćete vi moći da snimite. Kao što vidite, i ovo što ja govorim je u tim studijskim uslovima. Jako je jednostavno, a možete naći na internetu neke aplikacije koje su besplatne i uz pomoć kojih možete stvarati muziku i ako imate interesovanje za to. Ovo je čisto hobi moj neki, ne bavim se profesionalno muzikom, jedino muziku, odnosno sviram u školi sa svojim učenicima, ali je jako interesantno i nadam se da će vam se ovo dopasti. Ako vam se sviđa ovaj video, vi ga lajkujte i nastavite da pratite kanal. MIDI klavijatura koju ja koristim u ovom demonstriranju ovog videa bit će Complete Control M32, mala klavijatura, košta nekih 130-140 eura, ali uz nju ide i jako dobri softver i aplikacije i pluginovi koji su besplatni, samo samim tim registrovanjem ove MIDI klavijature na Native Complete portalu i dobijate mogućnosti da koristite te softvere i te pluginove koji posjeduju i veliki broj instrumenta, preko 6000 njih. Također imam MIDI klavijaturu Acorn Micro K61, za nju ne nikakve programe, ali koristi sve ove softvere i pluginove koji sam dobio uz Complete Control. Ovu klavijaturu možete koristiti kao solo, naročito na klavijaturama koje imaju opciju Global, gde može da se koristi kao druga klavijatura i za soliranje. To većina profesionalaca zna, a ako neko ne zna, možete napisati pa vam mogu i to objasniti kako je možete koristiti. Za instaliranje ove MIDI klavijature potrebno nam je najpre, sada ću da vam pokažem način kako ćete se registrovati i kako treba skinuti programe za njeno korišćenje. I kao što sam rekao, kako ćemo registrovati našu MIDI klavijaturu Complete Control M32. Najpre ukucamo u Google ili bilo kom pretraživaču www.nativeinstrument.com i kada se učita ta stranica, ona ovako izgleda. Idete na deo Produkt, u Produktu, kada se otvore sve, kliknete na Complete Instruments and Effects i u tom delu vidite nalaze se sve moguće aplikacije, pluginovi, ali i instrumenti koje proizvodi Native Instruments. I tu vam se nalazi, vidite, serija od S, A i M i moja ova je, kao što sam vam malo prije rekao, Complete Control M32, košta $130, odnosno nekih
kod nas košta otprilike 14.000 do 15.000 dinara i kliknete na nju, učitat će vam se ova stranica koja govori o njoj i neki brzi start, odnosno kako se koristi, to možete detaljnije kada imate vremena, a sada da biste registrovali softver i skinuli pluginove i druge softvere koje ona koristi, idete u delu koji se zove, ovde vidite, to vam je Complete Control Setup, nalazi se na istoj stranici i tu u kojoj ste učitali, i kada se pojavi ova stranica, najpre trebate instalirati Native Access. Native Access vam je kao neki vodič i on vam pokazuje šta sve treba da instalirate i šta vam nudi ova klavijatura uz koju dobijate vi nju. Kako se skida? Kada se skine Native Access, kliknete u zavisnosti koji operativni sistem koristite, da li Mac ili Windows. Ja koristim Windows, klikne se ovde i automatski će onda početi evo gore učitavanje ovog programa Native Access, pošto ga ja već imam, ali on se brzo učitava. Vidite, nekih 131 MB je, instalirate, odnosno skinete, downloadujete i aktivirate da skrene instalacija. Pre instalacije trebate da se registrujete na Native kontrolu, tako što ćete, vidite u ovom delu, pošto većina vas i nema taj ID i niste se registrovali, registrovat će se tako što ćete pritisnuti Sync Up Now i onda ćete tu vam se otvoriti prozor u kojoj ćete se vi registrovati svojim imenom, prezimenom i ubacit ćete serijski broj i karticu koju ste dobili uz ovu MIDI klavijaturu, ubacite tu i samim tim kada se ubacite pokrenete instalaciju. Vidite, tu dobijete serijski broj, pokrenut će se Native Access, on izgleda ovako. U tom delu idete, kada se on instalira, added serial number, ubacite serijski broj, onda on to prihvati i vi počnete da instalirate samu klavijaturu. Onda će vam se ubaciti ovaj deo oko drivera koji ćete vi instalirati i on će vas sam voditi kroz celokupnu instalaciju, tako da to nije problem. I kada se bude instalirao, ovde će ova crveno bude štiklirano zelenim i vi ćete moći da koristite klavijaturu, a ovde na klavijaturi će vam se upaliti odgovarajuće dugmići koji treba. I sada ću ja ovo da isključim, čisto da vi vidite. Imate ovde i opciju Download Drivers and Others, možete i to da kliknete u ovom delu Native Instruments i onda će vam on učitati celokupne sve te i driveri i neke dodatne stvari za podešavanje u sistemu. A pošto sam ja sve to uradio i instalirao, imam Native Access, vidite, kliknem na njega, čim se prvi put registrujete, on će automatski, uvek vas pita ovo Windows da li da pokrene, i ovo vidjet ćete, on će sada pokrenuti taj moj deo i pokazat će vam šta sve treba da se, odnosno pošto je, evo, login, ja sam malo pre očistio, tako da mi je on na trenutak izgubio koja mi je ID, ali ću ja sada to da ubacim u svoju lozinku, tako da ćete vi videti šta će se desiti kada ja ubacim lozinku i kako će se pokrenuti ovaj Native Access. I evo vidite, on je učitao Native Access, kao što vidite, i pokazuje me Not Installed, znači nisam instalirao dve aplikacije,
Tu imam jednu biblioteku instrumenta koja mi ništa posebno ne znači. Imam West African, to su vam uglavnom udaraljke koje se mogu instalirati od nekih 1,35 GB, instrumenti i odgovarajući instrumenti za sviranje ritmova. A ovde vam je available update, pošto je kod mene sve updateovano, nema potrebe, vidi se da nema šta da se updateuje i piše instalirani produkti. Odnosno za sve ovo sam ja dobio registrovanjem mogućnost korišćenja svih ovih pluginova. Kao što vidite s ove strane sve su to full verzije koje se mogu updateovati i postoji preko 6000 instrumenta koji se mogu svirati u komplet kontrolu. Kada ste završili to sve, onda se pokreće aplikacija Complete Control DAW ili Complete Control Digital Audio Workstation, odnosno digitalno audio radna stanica u kojoj su instalirane sve ove aplikacije i svi drugi pluginovi od drugih proizvođača koje podržava Native Instrument. Vidjet ćete sada kada ja to pokrenem kako to izgleda. Sada, klikom na ikonicu koju ovde vidite, Complete Control, pokreće se Complete Control DAW i to vam je, tako reći, kao jedna velika fabrika instrumenta u kojoj su instalirane mašine, odnosno pluginovi koji u sebi sadrže te instrumente koje mi možemo svirati. Vidite ovde u ovom delu imamo sve instrumente, to su svi oni koji sam instalirao preko Native Accessa i još ima drugih koje podržavaju uglavnom Arturia V kolekcija pluginova, a to je ova ovde koju vidite ovde od Analog Lab 5 i odnosno V sekcije gde se nalazi veliki broj pluginova koji su instalirani, a koje podržava Native Complete Control. Evo recimo u ovom delu kad kliknemo na instrumente vidimo da se tu nalazi odgovarajuće aplikacije. Evo recimo Hybrid Key, kad kliknemo na Hybrid Key otvara se ona i tu se nalaze tipovi instrumenta, da su brass, metal instruments, organe, percussions, piano i case, onda strings i drugi neke vrste lidovi, synthesizer i ostalo, ili ih možemo birati po karakteristikama. Kako se to bira? Pa klikneš na neku od ovih karakteristika i on automatski selektuje one instrumente koji su vezani za tu karakteristiku. Ja ću ovo da skupim čisto da vidite koliko veliki broj instrumenta ima i kako oni lepo zvuče. Evo vidite ovde sam ja ovde štiklirao, možete pored svake od njih javlja vam se ta zvezdica, kad je aktivirate to je stavljate u favorite da biste znali da vam se nešto dopala ta vrsta. Evo sad kako se aktivira, pokretanjem tako što se na dvoklik aktivira i vidjet ćete učitava ona. Samo da sačekamo za trenutak, evo vam je učitana celokupan ovaj deo i vidite sve ova dugmići koji se ovde nalaze vam se i na Native Complete MIDI klavijaturi i vidite ima 8 ovih knobova ili ti potenciometra. Čim ga pritisnemo odmah nam se ovde na displeju pokaže zašto nam je balans, filteri, atak, faze, imamo tremolo i ostalo. Kako zvuči recimo ili na ovoj, pošto su povezane na isto, čujete, može se menjati i direktno sa MIDI klavijature pritiskanjem na dugme Browse. Imamo točkić koji nam pokreta i automatski nam se javljaju u preview kako zvuči odgovarajući ton. Kada hoćemo da aktiviramo neko od tih tonova,
onda samo dođemo do nje, recimo ovde, i pritisnemo dugme i ona automatski aktivira taj ton. Ili ovde da vidite. Znači ima veliki broj instrumenta koji se mogu ovde aktivirati. Osim toga u ovom delu možemo aktivirati i dugme isto koje se javlja. To su sva ova dugmića koje se nalaze na MIDI klavijaturi, one se sad nalazi u softveru i pomeranjem, recimo dugmeta level, pojačava se ili reverb smanjimo ako nam se ne dopada. I što je dobro, kada podesiš onako prema svom ukusu, možeš to da upamtiš, ideš na save as i onda sačuva tu vrstu toje i ona se nalaze u ovom delu koju vidite. Tu su neke sve moje koje sam ja zapamtio sad. Sve u hybrid case-u koje sam zapamtio i menjao, dodajem svoje neke efekte i ostalo, tu vam se nalazi. Vidite. Kada isključimo to, ovdje vam se nalazi. Imamo opciju još jednu, recimo rekli smo plugin, kada aktiviramo ovde, možemo na plusić, ovde vam se javljaju odgovarajući pluginovi koji služe za podešavanje. Znači da se koriste odgovarajući efekti i ostalo, kao što imamo Korgov MDX, pošto sam uz ovaj Korg koji sam kupio dobio isto karticu sa odgovarajućim serijskim brojem, gde sam dobio odgovarajuće besplatne pluginove i softvere o kojima ću i kasnije govoriti, jer uz taj Korg dobio sam celokupnu kolekciju veoma zanimljivih Korgovih pluginova, kao što su Triton Extreme M1, M1L, onda imamo Wav Station, Monopoly i ostalo, o kojima ću ja govoriti, MS2 i ostalo. Tako da na neke od drugih videa bit će pomenuti ove aplikacije i kako one rade. Znači, kao što sam rekao, vidite ovde, idemo na Korg, recimo aktiviramo ovu opciju. Sada će onda učita taj plugin koji nam služi da sređujemo odgovarajuće stvari. Vidite da se dodaju delay, giant, da povećavamo reverb i ostalo, da smanjujemo, i kada podesimo sve to, onda nam ili na scenskom izvođenju ili ovde bude onako kako mi želimo i kako nam se sviđa za sviranje. Ako vam se to ne sviđa, dođite ovde, aktivirate ovde i isključite. Ovde se nalazi drugi veliki broj pluginova koje sam ja instalirao, različitih proizvođača i ostalog, od Rolanda, Korga, Yamahe, tako neku od tih ću i objasniti, pogotovo recimo ima jedan plugin koji u sebi sadrži veliki broj Yamahinih zvukova i soundova, presesa, a pogotovo za Yamahu DX7 legendarnu, a potpuno je besplatna, nju ću u nekim od narednih videa spremiti, tako da ih možete koristiti i za scensko izvođenje, a to su zvuci koji su poznati. Evo, Rolandov imamo koncert, kada kliknemo na njega, tu su skinuti, pokazat ću vam i to u nekom od narednih videa, kada se registrujete na Roland Cloud, dobijate sve ove mogućnosti različitih instrumenta da koristite, ili kao što vidite ja sam tu našao, a možete i vi na internetu da je nađete, poznatu Rolandovu D50 i sa njenim celokupnim zvucima. I dobra stvar je recimo što u pojedinom programu, a to ću vam govoriti, i kako ćete da povežete recimo dve MIDI klavijature i da zadate da jedna svira jednu ton, jedno sound, a druga drugi, tako da ih možete kombinovati u različitim sviranjima. Nadam se da vam se ovaj video dopao o komplet kontrolu i da vam je pomogao. Ako vam se dopao, lajkujte ovaj video
i nastavite da pratite moj kanal, jer na njemu sam sada pokrenuo playlistu o MIDI klavijaturama i ovo je prvi video koji će biti posvećen Native Complete Controlu M32, ali 90% Native Complete Control MIDI klavijature koriste ovaj Complete Control i za većinu njih je isti način instalacije i pokretanja, tako da vam može poslužiti i za druge MIDI klavijature. Pozdrav drugari, do narednog videa koje ću ja odabrati i da vam predstavim vezano za MIDI klavijature.